Koliko puta ste promijenili program na vašem televizoru kad ste vidjeli da gost ili voditelj pričaju polagano? Polagano ili umjereno postalo je sinonim za dosadno i naporno. Možda upravo taj gost prepričava najzanimljiviju anegdotu iz izlaska u Marseju s čuvenim Balotelijem kad su zajedno zatvarali diskoteke, ili možda predstavlja revolucionarni lijek za rak, ali nema veze, nema se vremena, stisni gumb. Za one koji još nisu promijenili program jer je voditelj dosadno odjeven i priča umjerenom brzinom, ne biste vjerovali koju smo temu odabrali za današnju epizodu. Društvo hajpa, a hajp je na hrvatski, društvo pretjeranosti ili društvo velikog publiciteta. A donosimo vam i 5 stvari koje su se drastično promijenile u društvu u posljednja 2 desetljeća. Morate pogledati i ekskluzivan intervju s... Jesmo li dobili vašu pažnju? Palili i kod vas onaj ekskluzivan 5 stvari i ne biste vjerovali? Ima li uopće mjesta za tišinu u medijskom prostoru ili će uskoro svi voditelji i gosti biti poput barbe na kraju reklama za farmaceutske proizvode? Prije upotrebe pažljivo pročitati uputu o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika. Molio bih vas da do kraja emisije sebi odgovorite na ova pitanja. Koliko vremena u danu provedeš u tišini bez mobitela, Instagrama i Facebooka? Bez. Ne znam, bit će vremena. Niti 15 minuta. Pa možda nekih sat vremena, 2 sata, tako. Malo, jako malo. A većinom je mobitel u ruci, evo i sad za lokaciju, Instagram. Pa zapravo dosta dugo pošao treniran i bavim se školom, pa zapravo mobitel koristim samo uru do uru i po dnevno. Čitaš li članke po portalima? Da, često. Da. Koliko puta klikneš na one, ne biste vjerovali što se dogodilo, 5 stvari za... Često, na svaki. Pa ne baš, rijetko. Ne, nastojim ne kliknuti uopće, niti ne ulaziti u to. Jesi kliknula koji put? Jesam. Pokušavam ne, ali uvijek me privuče. Sočne tračeve jedina. Koliko puta si se razočarala? 90% puta. I opet klikneš? I opet kliknem. Da, 90% slučajeva, da. Koliko puta si jela u restoranu, a da nisi hranu fotografirala mobitelom? Pa iskreno to ne znam baš, ovisi kakva je hrana ili šta je i koliko ima ljudi oko mene. Prije nego što sam imala mobitel, znači, uvijek fotografiram. Prije 10 minuta. Kad nisam imala mobitel. Ima 10 godina, sigurno. Ne vidim smisla od toga. Stvarno ne vidim smisla da objavljujem nešto što ja radim da bi drugi vidjeli. Nije, nego ne jede egzotičnu hranu. Lijepo uradjene tanjire i to. Promidžbeni program ili PP s kojim smo bombardirani svakog dana učinio nas je PP osobama, pretjerano polovnim osobama. Ponašamo se poput reklame. Pod broj 1, pretjerano reagiramo na najnormalnije podražaje poput kupnje cipela, odlaska frizeru, pronalaska momka ili djevojke, zaruka, rođenja djeteta, pa to su sve nekako normalne ljudske stvari. Ali najogledniji primjer vidimo u sportu. Primjerice uzmite NBA, igrač se zatrči, zakuca, blokira, klupa skače, grle se, rade grimase, ulaze u teren, nešto nevjerojatno se dogodilo. A zapravo što bi košarkaš trebao raditi doli zabijati koševe i blokirati? Pa zato je plaćen. I pod broj 2, polovno. Osim što kupujemo polovne dizelaše uvezene iz Njemačke i Francuske, takvi smo i konzumenti sadržaja. Slušamo pjesme do pola, to jest do refrena, tipkamo polovične poruke na WhatsAppu, također poluodjeveni se slikajemo za društvene mreže i čitamo samo polučlanke u novinama, to jest samo naslove. Onda, želite li biti PP osoba ili puna osoba? Za kraj malo podataka. Facebook svakodnevno koristi 1,5 milijarda ljudi. Od toga je 83 milijuna lažnih profila. Svake sekunde otvori se 5 novih profila, svake minute objavi se 300.000 novih statusa i podijeli se 510.000 komentara. Na kraju dana rezime objavljenih fotografija je 300 milijuna. Također, u prosjeku svaki korisnik provede preko pola sata dnevno na Facebooku, a za 50% korisnika mlađih od 25 godina Facebook je prva stvar koju pogledaju ujutro. A to je zato jer se kasno žene. S druge strane, nekima je i Facebook prenatrpan informacijama pa koriste samo Instagram. Instagram upotrebljava 1 milijarda korisnika, od kojih je 60% mlađih od 30 godina. Dnevno se podijeli preko 4 milijarde lajkova. Najpraćeniji profili su Cristiano Ronaldo, Selena Gomez, Ariana Grande, Dwayne Johnson i Kim Kardashian. To je sigurno jer lijepo pišu. Klik, like, give, smile, hype, adio pameti. Do iduće.